Assalamualaikum dostlar. Bugün sizlerden ProKZ. Бұл сіздермен бүгін мың деп едім, сіздер 2000 басып кетсіздер достар. Сол үшін мен 3-ші бөлімін шығарып отырмын достар. Мен көп ойнап бастадым ғой. Енді выживание ойнайтын боламын. Жалғасын мен мұндайларға жақсы емеспін. Выживаниеда-ақ мен күшті ойнаймын. Қайта адамды көрдім. Ана ойбай тұрып кетті ғой. Не кеш болып отыр ма? Өзім. Достар, егер сіздерге осы ссылка ұнаса, осыған батып кетіңіздер. Егер блогер Елдар ма, егер андай ма, жалғасы Диас па, сол ұнай ма, соны басып кетіңіздер достар. Басып кетіңіздер, жазып кетіңіздер. Кім сізге ұнайды? Ең көбінше мен бар, жалғасы Диас, әлде Елдар Майнкрафт патшасы ма? Ол Майнкрафт патшасымын деп ойлама. Патша ұсайма, ол патша емес ол. Просто так бала ғой. Сол баланды патша дейма. Білмеймін, достар, айтып кетіңіздер. Ол патша кімдір? Ол патша соншалық. Патша болып отыр ма Майнкрафттың? Майнкрафт басқа адамдарды да бар ғой, басқа адамдарды. Адам аяғымсан. Айбай, аяғым. Айбай, ема, аяғым. Ана жер алым керек. Соғылды бейкі қой. Достар. Соны жазып кетіп қой, ол кімдер соншалық патшамын дейтін. Сен патша емессің, бұл мирдің мен патшасы. Вообще бұл жерде патша дегендер көп. Бірақ ол емес ғой, басқалар да патша бола алады ғой. Бірақ ана емес. Елдар Майнкрафт патшасы дейтін. Кім ол? Соншалық бір НКПшер ма? Бірақ жалғасы Диас бар ғой. Оны да бір блогер Елдар ұнай ма, әлде жалғасы Диас ұнай ма көп дейді. Сіздерге блогер Елдар ұнай ма, ұнамай ма, соны жазып кетіңіздер дейді. Жазып кетеміз. Оның видеоларын баған қатты ұнайды. Сол мен барлық видеодан айттым ғой. Ема аламайтын болдық қой мұнан. Байғаны. Я осыдан кейін болды жоқ. Де бар ма? Мен айттым жоқ. Палка кімнен түсті? Пейіз палка құқтысын. Жеу алмайды. Жемейге қалады. Сен білмейсің. Жем амынаның бар ма? Бабыр сосын меч. Сосын керкейсің ғой. Мечпен біреуін басын шабам дейсің ғой. Дейсің ғой. Алысып кетпейін бай. Ташы жастағым өзіме алғаншы. Бір жерге бару керек шамаған. Сында көрек әрден бағым. Қойдыру керек, қосылы толдыру керек. Кровать жасаймыз. Тұрмын. Жай ені екі аудар ғой. Кезімді көрді бағананан бет. Тауышып қапты. Кісіріңсіңіздер. Достар. Сен неғыз жақсы үйді мұнаның үстіне олу жақсы. Сосын бір
Oğlum basketince bokta yanılmaz. Yüze seltil bokta durada anlasam da. Sapa di sendengga. Kalp mı? Nanç. Menenişe. Mana. Nene. Mana. Bak, umur 44 tahun. Terus deh. Kamu sedih. Kau bisa melakukan ini. Ya, mana yang kamu gue? Lapa tak kalau ngerisi. Kavirsta koşuya. Balki. Labaki. Dostlar pauza basılıp geçiniz yok. Pauza basıp hani Brin ne? Ama ye bat dağı mı tutuyor? Yıka mı tutuyor? Berim. Bir Şimdi bittim de yıkıp koyarım. Bana Gis çabuk. Slendrina diyor. Böyle ben söyle korkalım. Slendrina. Kuşlar üstlere Slendrina. Kirimi satar salayım bana. Ay satar tutk. Ne? Har. Ula. Şu. Bırak şimdi bu bot. Karanlık. Tur sağ kullanırım. Kullanırım. Danın sağ koyayım. Sidem adam ne? Tadı Vay. Böyle buralarımız adamlar. Nerede da sizin güzel. Bu var. Evet yüzüyor. Alacağım. Yandan kalk.
de tuzak yukarı full sak bu kadar. Ne kurma. Sima 64 çıktı mı? Tabi böyle kapışı oldu. Seni konu. Tabi ödesin. Kazi. Tam bir tam gelin. Sin böyle. Nerede o tam bir kaldı. Kaz. Şunu koy. Ne bakın badayım nerede? Kım bat git dostlar. Al jarı deyip dur. Mene. Git aşağıda hayır. Hayır ne aydın şıkkanda benim. Opa sürücü. Hayat oyun sonu şart. Yiyemamlacık kattırmaz. Bana ne kadar olmuş da ciddi yok. Pırın. Ciddi aldığında var. Şimdi kurtar. Bir saklandım. Ama oldum. Bırak. Ala ile imhanı alalım. Я прижирда шавида. Uzun enerji. Menajer. İstiyorsan acaba bu şeyi. Mercimek tavuk. Hop. Ne? Şimdi bu ben onu Allah bu ne balan kadro kaydan ya bırak lan ciddi olmuşlar neyse bırak evet dursun açtım bunu bunlarla alsam da ciddi taş yoyun taş ya başka bir yüzümle söylüyor alma dar balkada tuttu Mükemmel kocaman. Aman.
Ya öldü da sanıyor. Bilgili. Biraz bir vurmadım. Sangat terus. Kalut kimse. Yeee. Oldum. Never. Boy boy. İkinci. Dumanı verelim. Koyuyor kan koy. Yeni kravat olmuş. Ama oldu. Ayram gupin ayram. Kim kiri? Terus kebuda. Olmadı. Haydi olmadı. Bir sakin. Yanıyor. Geri kullandım. Şimdi basmış ortaya. Ver o sıramet kuzeli. Suat tükete dolar. Kılıçkın. Böyle böyle tükünü duruyor. Suat tündür bana. Bir şey olacak. Altaneden kın. Bir şey olacak. Мать, кровать. Кровать. Ай, просто кровать клумбу.
Opanarski, 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 opanarski. İyi, özünü durursun çağırdık. Burada ben de kıvırttım. Bunlar koyamazsın. Yavrum tüm kullanmışsın. Tüm. Uyuyacak o. Yok. Tüm bol dostları yani. Acı takandı mı? Yok. Anlattım. Dangatte, ölsün, dangatte, ölsün, dangatte, düşün, ama sonra sağ Silipin mağazada Cipa da ısıyada Creeper'ler buldum koyayım Creeper'ler kırmızı sana onlardan korkanım Yamağızını alın hep yok hop da opa ne yazıyor cima yıkımıydı dur kontroldan evet dostlar sizinle bugün Rocky Z